Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim, téma otázky v prítomnom priebehovom čase. Tretia lekcia z 3. Swim. Plávať, Mountain. hora, On the ground. na zemi, Coffee shop. kaviareň. Ben uses his phone a lot. Ben používa veľa svoj telefón. Ben uses his phone a lot. Pictures on the internet. Pictures on the internet. Fotky na internete. That coffee shop sells good cakes. Tam tá kaviareň predáva dobré koláče. That coffee shop sells good cakes. Why are you using Emma's laptop? Prečo používate Emin laptop? Are those photos on the internet? Sú tam tie fotky na internete? Are those photos on the internet? Why is he using a pencil? Prečo používa ceruzku? Is he using the computer? Používa počítač On the internet. na internete. We usually go to a coffee shop. Zvyčajne chodíme do kaviarne. Don't worry, we always use polite words. Nemaj starosti, vždy používame zdvorilé slova. Ideme do kaviarne. We are going to a coffee shop. Nebojte sa, vždy používame zdvorilé slova. Don't worry. We always use polite words. Táto kaviareň má dobrý čaj. This coffee shop has good tea. Ben veľa používa svoj telefón. Ben uses his phone a